Mwega eroreri ndamamukira kihinguro-ini giki gitu gia Ruth kwiruta Gikuyu with Ruth and Mary. Njitagwo Mary. Ngwihoka ni mwakeneire githomo kigimwiriga guthoma uhoro wa kurianira hamwe. Umuthi tukwiruta uhoro wa ûgìma wa mwìrì. Ciugo iria ungithii kuona ndagitari iria ingiuka ungiurio ni ndagitari na uria ugicokia maundu ta macio. Niha uraigua ruo? Niha uraigua ruo? Ndi murwaru? Ndi murwaru? Ndiraigua wega? Ndiraigua wega? Kurio ni mutwe? Kurio ni mutwe? Ni ndirario ni mutwe? Kurio ni nda? Ni ndirario ni nda? Ni ndirario ni nda? No, like there's an example you can say, Kamau ni murwaru. Kamau ni murwaru. Thibitari. Thibitari. Ndagitari. Ndagitari. Murwaru. Murwaru. Dawa ya burugutu. We have come to the end of today's lesson. I hope you have learned something, and please don't forget to subscribe if you're not a subscribe, to like, comment and share. Tìgwonì wega kinya hindi wengi.